L-ugwaljanza fis-soċjetà u kif din qed taffettwa ħażin il-ġustizzja soċjali kien il-messaġġ ewlieni li l-President ta' Malta Mary Louise Coleiro Preca waslet meta kienet mistiedna biex tindirizza l-World Leaders Forum fil-Columbia University ta' New York. Il-President ta' Malta Mary Louise Coleiro Preca llum bdiet żjara ta' 5 ijiem f'New York fejn minn barra l-indirizzat il-World Leaders Forum indirizzat ukoll konferenza internazzjonali dwar l-iżvilupp sostenibbli. Min New York jirrapporta Brendan Pizzani. Meta indirizzat il-World Leaders Forum fil-Columbia University fi New York bit-tema il-miri tal-iżvilupp sostenibbli, il-viżjoni għal-futur, il-President ta' Malta Mary Louise Coleiro Preca qalet li fl-Ewropa persuna minn kull erba' hija f'riskju ta' faqar u ta' esklużjoni soċjali. Qalet li dan huwa ta' tħassib kbir għaliex huwa ċar li tqassim tal-ġid mhuwiex ugwali, li l-ugwaljanzi jġibu inugwaljanzi oħra bil-fqir jispiċċa esklus soċjalment, it-tfal jiġu esklużi wkoll u bekk tinħoloq katina tal-ugwaljanzi. Il-President Mary Louise Coleiro Preca irreferit fost l-oħrajn għal l-ugwaljanzi fil-pagi imħalsa bejn mara u raġel, riflessjoni ta' diskriminazzjoni fis-suq tax-xogħol ibbażata anke fuq preġudizzji kulturali li jeżistu fis-soċjetà. Fid-diskors tagħha fil-World Leaders Forum li fil-passat kien indirizzat fost oħrajn mill Bill Clinton, Nicolas Sarkozy, Vladimir Putin, Václav Klaus u anka id-Dalai Lama, il-President Coleiro Preca qalet illi il-miri għall-iżvilupp sostenibbli jsiru realtà meta l-inugwaljanzi mhux biss jitnaqsu iżda jiġu eliminati billi il-miri jiġu adottati mill-Istati membri. Intant meta indirizzat konferenza internazzjonali dwar l-iżvilupp sostenibbli organizzata mill-Columbia University, il-President Coleiro Preca tkellmet dwar kif il-miri il-ġodda se jkomplu jibnu fuq dak li diġà nkiseb permezz tal-miri tal-iżvilupp tal-millenju u kif il-miri il-ġodda għall-iżvilupp soċjali se jkollhom impatt fuq dawk l-iktar vulnerabbli fosthom il-migranti. Qalet li il-popli tal-lum se jkunu iġġudikati mill-ġenerazzjonijiet futuri dwar kemm inkunu lħaqna dawn il-miri. Għaldaqstant ħabbret li bil-ħidma li qed issir mill-Fondazzjoni tal-Ġid tas-Soċjetà, l-Uffiċċju tal-President se jkun qed iwaqqaf istitut li se jlaqqaf flimkien setturi varji tas-soċjetà. Together with my foundation for the well-being of society, I am in the process of establishing an institute for peace and well-being through which these outcomes shall be studied, facilitated and promoted. Bejn il-ġimgħa u l-ħadd 150 mexxej tad-dinja se jkunu qegħdin jiltaqgħu fi New York sabiex jindirizzaw is-summit għall miri tal-iżvilupp sostenibbli. Fost dawk li se jkunu qegħdin jindirizzaw dan is-summit il-President ta' Malta Mary Louise Coleiro Preca. Brendan Pizzani għal Television Malta mill-Columbia University fi New York.